nibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Konzo isabatha la-16 siyibhathela umfundisi Mthethwa wakhona lapha ekhaya inkosi Mbusisi. Nkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Umthandazo wesabatha, imini yesabatha mayibenhle kwabayingcwele. Ngiyacela Nkosi yamakhosi umvangeli wakho untshali angilekelele ngomthandazo wesabatha. Sibuse siyawusithola enkosini. Bandla lenkosi masiguqule isithandazo. Amen. Baba uNkulunkulu omuhle wehla ezulwini wezemhlabeni, intaba zonke inkosi zazingakabikho. Ngiyakhuleka uNkulunkulu omkhulu wasezulwini ukuba shembe ume nami njengoba Nkosi uthi angiguqe phambi kwami, phambi kwethu ehlwile ezingaka. Nginovalo kweNkosi yamakhosi, ngiyesaba. Ngicela ushembo engcwele angiphe yena isibindi ngikhulume ungeke kubone Nkosi abantwana bakho, kungonakala Nkosi umsebenzi wakho omkhulu kangaka ngami nako khokho bami bakwaMthethwa ulibazisa noma kwaza. Ngiyakhuleka ukuthi babe khona eduze kweNkosi yezulu nomhlaba, ungonakali umsebenzi enginikwe wona. Shembo engcwele ngizawucela ngengoma ka-128 ngiswele imilomo engina ungangaya wayibangula wena Nkosi inhliziyo
Nkosi yamakhosi yasezulwini, ngikhuleka njalo baba nezwi lami, ngiyalikhulekela enkosini ukuthi ushembe akalivule. Sengahoshoza nje akusilone lelo wanginike lona Nkosi. Ngiyacela uNkulunkulu alibuyisele endaweni yalo. Ngimemeze inkosi yamakhosi ngalo. Ithi ingoma ngiswele imlomo engingabonga ngayo. Ngiyabonga inkosi yamakhosi ukuba ube khona Ethandanani. Izitha inkosi engikhuluma ngazo kulesihlabelelo, imicibisholo yezitha eyathi uma ihlasela lapha emfuyweni yakho. Ngadela inkosi yamakhosi ukuthi uNkulunkulu akasekuye eze kulelizwe. Ilezi izitha ezayihlasela ubusuku nemini zithatha imfuyo. Ngimemeze kodwa kungezwakali. Ngelinye ilanga ngamemeza ngazi ngamemeza abaphathi basemilimoto. Bagcwala lapha nezimoto kwabo manyamanya lapha esibayeni. Ngithi baza kwethuka bengabe besasondela kodwa baqhubeka. Kwabuhlungu enhlizweni lokho kwenza abakwenzayo. Nkosi yamakhosi, swele imlomo yokubani yokubonga uma usikhumbula. Ngafonelwa indoda engeke ngiyikhombe noma ingaqhamuka la ingikhulumisa ngemfuyo. Ngakhuluma kule ndoda ngathi zinkomo ziyebiwa, zimbuzi ziyebiwa. Ngathi kangazi ubani khona uma ngiya enkosini ngiyokhonza khonzela umhlangano ngisayokuthola yini, kanti le ndoda ngiyasephepheni kwabhalwa ephepheni. Sweleke imlomo kuqabadele yokubonga ukuba uNkulunkulu omkhulu wasezulwini usikhumbule. Sikhumbule njalo Jehova singabakho noma sizoni singezakho, ungumgezi wezoni. Swelele imlomo yokubonga uNkulunkulu ubani ufike encome. Nalapha encome ngaswela lemlomo yokubonga, yikho ngibonga namhlanje ngihlanganisa naye income ukuthi uNkulunkulu ayonyathela encome nami ngisekhona ngiphila ngoba wangithuma encome libalele ilanga uyili isabatha leli. Lakhuluma emoyeni nami izwi lasezulwini lothingo lungithuma encome. Ushembe kakayenzi into engayazi ukuthi uzoyiphetha kanjani. Nangu umfundisi wenkonzo eduze kwami likhuluma leli lizwi lithi ngiyakuthuma ngikuthuma encome ukuba uyoshumayela khona. Kukhona abantwana bami lapha engifuna bathi mabephuma encome beze kimi. Ngabe sengibuza kulo mfundisi ukuthi baba mfundisi lapha usengani? Wathi bengizohambela amabandla. Ngathi nami bengizohambela amabandla. Ngokusebenza ukuphi baba nangokuhlala ukuphi? Wayesethi ngihlale encome ngisebenze encome. Kungenwa kanjani lapha encome? Wayesekhipha idayali yakhe esengibhalela. Uma esengibhalele ngayibhala incwadi yahamba yabuya yathi isikhala kasikho. Ushembe ngoba yena wayekwazi akwenzayo wayesehlasela
kumfundisi umloyi okuyena wayephethe ezenkolo ngaleyo mnyaka. Mfundisi umloyi wayeseza kimi kuyili isabatha leli. Ngiphume enkonzweni ekubongeni. Kuyaluza injobe yami nenkonyane yami. Oh, hlangane naye endleleni umfundisi umloyi ngasesontweni lakhe laseDashi. Athi Mthethwa ngiqhamuke ekhaya. Bengize kuwe. Abese igagulakeni inkosi ngegama ngoba akazi lutho. Athi angisalala ubuthongo obulalwa ngabantu. Ngithi baba umloyi ngayibhala incwadi yabo yathi wathi ibhale namhlanje uyilethe kimi ayisekuhamba ngeposi ngiyafike ngiyifake lapha mina efanele khona. Amen. Khuluma ngomsebenzi kaShembe. uShembe uNkulunkulu makholwa. uShembe uNkulunkulu umhlaba wonke. Wathi manxa eseyibhalile sengiyibhalile incwadi yabuya ehambisile umloyi ayithatha ngasikhathi. Yabuya. Kwase kuthiwa kangize Ncome. Ngizoqala kwakusuku lwesithathu. Ngathi mangifika khona oqala ngacela emsebenzini ngoba ngangisasebenza. Uma ngicela emsebenzini uye unikwe ilifomu uyisayine. Angiyinikwanga ilifomu. Kodwa ngahamba. Ngathi noma ngayisayinanga ilifomu ngoba ngicelile yibo banganginikanga ngiyahamba. uShembe ungidumile. Uma ngifika lapha eNcome umloyi wangiqalisa ezansi wazofika nami phezulu. Njengoba inkosi nayo ifikile yabona ukuthi khona izansi khona iphezulu. Akabonge lo nkulunkulu. Uma ke efikile endaweni yaseNcome kube khona amazinga akhuphuka kakhulu eyisebenzini zakhona. Bathola ukukhuphukela ezikhundleni ezinkulu. Bambonile ukuthi uShembe ungakanani futhi uyini emhlabeni. Ngiyacela ukungifundele lapha ya u71 funde njengeBhayibheli. Funda phela esihlabelelweni sakho. Nkosi yami isho njalo. Nikeze uPopo. Nkosi yami ubungithanda. Singakaqini indaba. Waphakade wangigcoba. Ngingukuqala kwendlela yakho. Ngingumsebenzi wakho wasendulo. Ingakaqini imango. Nemthombo yamanzi ingakampompozi ngamandla. Nemthombo yemfula ingakampompozi ngamandla. uJehova wangidala ngaphambi kwendlela yakhe. Ukujula kungakabibikho. Kakade sengizelwe. Emakalenzi lelizulu kanye nalomhlaba. Elanga lingakakhanyi emkhathini walelizulu. Nenyanga ingakakhanyi emkhathini walomhlaba. Ngiyabonga Nkosana kaMkhulu inkosi engibusele wena. Nkosi yamakhosi njengoba ngifunda leli iBhayibheli lakho ngizawuya kulo leli laseNgilandi. Kodwa ngenzela ukuthi umhlaba wazi ukuthi wadalwa nguwe. Ngithi uma ngibuka lezi ntaba ngibuke nansi engunjini ngibuke nansi imondlo ngithi lezi lama wanje akhiwa uShembe. Bese ngibuka yona lengoma
ngithi lapha uShembe yachaza uthi lingakabikho izulu yalomhlaba esiguqe kuwo yena wayesekhona. uShembe uNkulunkulu angikhulumi ke mina ngoNkulunkulu wakho, sengizokhuluma ngoNkulunkulu wami engambona. Ngambona uShembe ngisengumfana, ngisenehlathe ezinkulu nje ewawuthi uma ngipheka ukuthi ngimumethe eplazini. Umlungu umesisi wayethu maye ngifuna athi lo ambizayo amathi umlungu afuthi ihlathi zakathi uphilo okufuneka mina ke lapha. Lo nkulunkulu ngambona ezweni lakithi ngisengumfana. uShembe efikile kwakunomuzi lapha ekuphumuleni lapha eVlayede. Uma lifikile ilanga lamalanga lothiwa siyaya ke nathi ngabafana siyokwethamela. Kunenkomo efikile ezonikela ngayo umnikazi wayo. Lithi langa awu le nkomo iyakhuluma. Ithi lokho yafika lapha ayiwazi ayiwathola amanzi. Bathi ko baba hayi umfula nanke eduze. Ithi inkosi hayi ithi ayiwajayela amanzi anensipha. Ngithi lo mfulani washa kuwo. Manje ungathini wena ungeke usho into uNkulunkulu lo okhuluma nezilwane siyamuzwa. Ngelinye ilanga uma ikhuluma inyanga yezulu, ithi inyanga yezulu thina boShembe uma into sesikhulumile ayihlehlele emuva iya phambili. Oh, ngiyabuka njalo okhulunywayo. Nakho yangishayela iloli lapha ya emayini eNgwibi, bayazi abalelizwe eNgwibi emahlungulu lapha. Ngihamba manje kunenkungu ebusuku, kanti sengihamba eceleni kwendunduma. Ngathi ngizwa nje ngathi loli khalakathele esiseleni, kanti sengikhalakathele endundumeni. Yaphenduka nami iloli, ngangilungiswa ngojeke nje ungishaya lapha eqolo ukuthi sengingaphansi. Yathi uma isivalo sivuleka ingichitha lapha yangagoqana yeza iloli. Isandla sedlula lapha ngasibona ukuthi ngesenkosi ilanga sayifuqa iloli yabuyela emuva yazi awuma ngeenyawo zayo. Kungakho ke ngithi mina ngikhuluma ngoNkulunkulu wami engade ngimbona engisiza. Ngabe kangisekho emhlabeni, ngabe ngamathambo amhlophe, kodwa ngalo Shembe wami engimlandelayo nengimkhonzayo lo nkulunkulu. Uma eshintsha iphantsi lo uyaphuma lo nkulunkulu angene kulo. Silokhu siyaphambili izinto ke ziqhubeka. Sithe ngelinye ilanga sikhetha lapha izinkomo sinomwelase sizisa ekhaya lethu le ophongolo. Sithe sifakile esibayeni kwase kuba khona ephumayo. Yayisigijima isizungeza indlu kababa, izungeza lona unyazi lona, siguqe phambi kwalo. Unyazi luyayibuza, lubuza kithi lithi niyayizwa ile nkomo, kuphinda lele izwi lela. Niyayizwa le nkomo bafundise engemva kwenu. Iyakhuluma le nkomo, ithi yona iyavuma ukubani ihlatshwe ibe umnikelo wempepho, kodwa umntanayo
Angithi thina siyibonanga sasikhetha izinkomo ezinhle zokuba siye enkosini ithole neenkomo zayo. Kulapha uNkulunkulu aqala khona ukuba nasitshela athi inkomo ezingamasikazi kasayidinga impephe. Dinga izinkabi. Uthi ke bafundisi sengizawukhipha yami imali niyongifunela inkabi ezimbili ngoba ikhona enye na iyakhuluma na ithi yavuma ukuthi yona ngaba ngena emnikelweni wempepho kodwa umntanayo lapho ubabiza abanye Jabula Nkosi yamakhosi ukuthi nami lapho babiza abanye ingathi ngengishiye ungibize ngingafeli kuleli hlane kodwa ngifele lapha esandleni sakho ngoba bayawufela esandleni sakho Nkosi bayawungena embusweni wezulu nakuya sisuka lapha ya esabatheni siphikelela le okhahlamba sihamba nenkosi uThingo siyafika lapha na kushisiwe kugcwele ihlungu kodwa inkosi ayizange linake leli hlungu yafoshoza kulo yayongena ethendeni uma siyokuyibingelela nathi ithi inkosi hawo bafundisi bami nikhona sithi inkosi yamakhosi sikhona ithi inkosi kwathi anginizungeza ayiyonizungeza ngelinye ilanga lalelani ngelapha abafundisi bami ayikho into engekho lapha ekhaya uma ucela yonke into lapha ekhaya uyayithola awuyitholi nje into icelayo lapha ekhaya umsamo wakho ongalungile ithi anibonlungisa imsamo yenu kusho uThingo lokubathiya anibonlungisa imsamo yenu ukuze nicele kulunge siyabona ke abantu mabe beselapha beqhutshwa ngama wheelchair bayasukuma lona ongasukumi umsamo kawulungile ithi anolungisa imsamo yenu ngiyacela ke ungifundele lapha ya kuJohane 1 ivesi 44 44 uPhilip wayengowase Bethsaida
emzini ka-Andrea noPetro. uFilipu wafumana uNathaniel wathi kuye, simfumene lowo abaloba ngaye emthethweni oMose nabaprofeti, uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa. uNathaniel wathi kuye, kungavela into elungileyo eNazaretha na? uFilipu wathi kuye, yiza ubone. uJesu wabona uNathaniel eza kuye, wathi ngaye, nangu umIsrayeli impela ongenankohliso. Shembe lo. uNathaniel wathi kuye, ungazi ngani na? Jesu waphendula wathi kuye, ngakubona ungakabizwa uFilipu uphansi komkhiwane. uNathaniel waphendula wathi kuye, Rabi, uyindodana kaThixo, uyinkosi yakwa-Israyeli. uJesu waphendula wathi kuye, uyakholwa ngokuba ngathi kuwe, ngakubona uphansi komkhiwane na? Uyakubona okukhulu kunalokhu. Wathi kuye, ngiqinisile ngithi kini, niyakubona izulu livuleka, nezingilosi zikaThixo zenyuka, zehlela phezu kwendodana yomuntu. Wathi ngosuku lwesithathu bakhona umthimba ekhana laseGalile, wayekhona unina kaJesu. Wamenywa uJesu nabafundi bakhe ukuze emthimbini. Amen. Amen. Bakhona abangcwele phakathi kwalendlu esikuyo. Bayayizwa indaba uma kumenyezwa uNathaniel kuthiwa woza uzobona. Nawe namhlanje woza uzobona. Nakho kuhle Ethandanani. Uma inkosi unyazi liqala ukufika la, kwasukuma abantu abathathu. Babe u4 wasala oyedwa. Incazelo kithi umsamo wakho awusukumi nje, uyele emsamo uyolungisa emsamo, ngoba lapha ekhaya kukho kungatholakali. Awukuthole nje umsamo wakho ongalungile. Sengathi kuNkulunkulu emuhle ushembe unyazi lwezulu lungasipha uba silungise imsamo. Imsamo ke iyadula umsamo, ngoba ufuna imbuzi, nembuzi seyidulile, neinkomo zidulile, kodwa umsamo wona lokhu umile uthi ngifuna ukulungiswa. Bantwana abahle basezulwini, sinenhlanhla enkulu emhlabeni. Ushembe wehle ezulwini wazoba umuntu ebantwini. Awugijime ungifundele lapha uMhebheli 13. Mhebheli 13. Funda ba. Akume njalo ukuthandana. Ningakhohlwa ukuphatha kahle abangenisayo.
ngalokhu abanye bamkela izingelozi bengazelele bakhumbuleni ababoshiweyo kungathi niboshiwe kanye nabo bakhumbuleni nabaphethwe kabi. Amen. uShembe uye wabakhumbula ababoshiwe. Uma uShembe ngithuma lapha ya khuluma nomunye umfundisi wenkonzo uthi uya kulaba abantu abashiya besihlukumezile la wena ufuna baphume beze lapha bezoqala lapha bagcina khona. Lithe lami baba ngithi wena uma uvula inkonzo uye uvule inkonzo yokuthi baba wethu osezulwini thethelela abasonayo ukuze nathi sithethelelwe wagibela iphasi lakhe wahamba. Akabange sabanayo impendulo. Ngithi ke inhliziyo yami igcwele ukuthokoza uma unyazi lufike ngisaphila eNcome. Amen. Lapho lwalungithume khona. Ngafika lapha yana kungaziwa lutho ngoShembe. Kodwa bakhona babembona. Ngithi uma sengiphakathi khona ngibheke phezulu ngithi ingaba wehla ngale ngayiphi ikheshe ezala wangena ngaliphi fastela ukungena lapha ejele laseNcome. Ngihlehla kancane ke ngibuyela lapha na ibuke ifoto yakho kulapho kuJohani 4:4 ukuthi akusizona izingilozi lezi ezehla phezulu kwekhanda likaBhombela eyobhabhatisa olwandle. Awunayo leyo foto? Uma ungenayo leyo foto batshela ngani abantu ukuthi uShembe uNkulunkulu? Ngoba mina ngibatshela ngale foto ngithi buka la. Bese ngithi siye lapha eBhayibhelini kuJohani 1:4. Lezi ngilozi zabonakala zagcina kwaJuda lapha sesibonakala lapha kwelakithi eSouth Africa sibonakala eBhombela eyobhabhatisa olwandle. Amen. Ithi indoda endala yomlungu yalapha eNgotshe sisebenza lapha emgwaqeni njengoba bathi ngisebenza emgwaqeni. Iyama imisiveni yayo ithi niyajabula ninabantu ngoba ninoNkulunkulu ophilayo. Hayi nimuzwa ngendaba. Thina wethu uNkulunkulu simuzwa ngendaba. Ithi le ndoda ngangiseyibhunge elihle ngisebusotsheni. uShembe eyobhabhatisa olwandle. Ithi uhulumeni walungisa isotsha elingashayi phansi. Leli sotsha uma lilungiswa liyayalwa ukuthi uma lolu hlanya isabizwa ngohlanya. Uma lolu hlanya kuke kwakhona umuntu oyedwa ngekubuya oyawuthatha ulwandle nalo lingabuyi. Sibakhumbula ke eManazaretha ukuthi sahlutshelwa kangakanani uShembe ebhabhatisa olwandle elindwe yisotsha elingabeki phansi ukuthi uma ebuya uke kwalahleka umuntu oyedwa naye angabuyi. Ngoba uShembe uNkulunkulu wabuya nabo bonke bephelela abantu. Fanele sikhoshe sikhukhumale ungaboni lobuNazaretha. Futhi uNazaretha aboniwa yimi bese bonakala. Ngingabona mina ekusena ntambama kodwa bona ungeke bonakala. Manazaretha amahle uNkulunkulu wakithi emuhle. Shembe oyingcwele basebenzile abantwana bakho beyikhandla
kulomuzi omeselane bayikhandlile kakhulu nathi sibaxovela udaka sibiyela lo mzi wakho Nkosi enkulu yasezulwini. Ngiyabacelela Nkosi yamakhosi ukuthi uma uNkulunkulu esaba bebekhona nabangayimbethi ingube emhlophe bahambe bengikhalela bethi kufanele ngibathwale ngibalethe kuwe. Lithe lami kwenele uma ukuthi inkosi kubusise bekhalela nokubuka nje ngeso njengoJonas nje uyishangane lale uze wakhipha igama lokuthi hawu nalana ubani mina ngibona ushembe ngoba ngiyishangane. Ngathi akunjalo Jonas, akunjalo, bekezela kuzawulunga. Nkosi yamakhosi engcwele yasezulwini, ngiyabonga Shembe engcwele ukuba Nkosi unginikeze leli thuba lokuba ngisibongele kuwe. Ngibuyele enkosini, ngihlala phansi Nkosi yamakhosi. Moses. Sizowala inkonzo isabatha 16 ngesihlabelelo sesithathu. Sicela umshumayeli inkosi wakhona lapha ekhaya asihola nesihlabelelo inkosi Moses. Nkosi busupama wangcwele. Nkosi Abu Sisarabu Nazareth. Asibonge. Khangela mankenga yamama
yatheka ingonyama ibona unyazi linyathela sigodlweni bathi akhipha amangwevu ngeBhayibheli ingqwele kaShembe sadle ekhaya baphakathi izulu Kutula ndlela sayibheke eMozambique kwasohlangane kwavuleka iborder gate wathakaza uSamora Mashele kwelamathanga yahlula ngehubi inkanyamba kaNkanozinda ilinganeza basemhlabeni yayisibheke eMaputo amashangana ahalalisa ayabona indlovu egcobe yagxamala semoto betule kwayikwasama emagqumeni asohlange wadilika umthangala emtshebheni kwamakhelwane zobathela ngothule zonya zibheke kwabheka bezayo enyoka zobuyela ngemgodi bona zandizele ecilongweni ayishelwa icephizi ubuka kwabiyela nakwamkhamela kwaviva utsotsi kwaviva usomatekisi efale indlu edliwa kwenye indlu ndaba zenzeke ICC International Convention Center lovele lwathatha unyazi lwathatha Professor bayavuma bonke abantu kuba kwavuma ngishikhulu sikakhongonosel sabona ngomthetho thasisulu owaqhamuka seqhuba imqeketho wena wayesecubuze emazulwini noRamaphosa sambona satheleka egibisila unyazi lonke namajuba college kwamhlophe stadium awunathela kodwa webantu baseNewcastle nilileke nayibona ikatabuli bathapha but isinyoka emfuleni ngegama likaShambeni kusawithi uzobheka phezulu sinkanyamba sayiphilela ngekani ziyothetha amacala lahlomla mina izulu enquthu unyazi liphilelelo kahlazakazi lohlabiswayi kwaze kwageleza ngishigubazi awuqulusa nawe emqulusi kwabona besithabathaba samuseni emathafeni asemondlomo bathi Ethandanani siyekeni bantu basemhlabeni unyazi ingoqina South Africa phezulu lento semvale ngehlahla otherwise senza ikhathi imbenge yomile nokubona usole ebheke eDamaseko wayekanесele njengani abanye bagcina ngoke Great Town nasePinetown onyazi libuya Cape Town kwasuka isikhishikazana esikebheni onyazi liphikelela Robben Island nasukuma lama ngenyawo sajamba isikhishikazana bathithwa yinto abantu ngoba noJesu Kristu wayezinto efana ihamba nabafundi bakhe amkhulu kosekwambotha amantilongweni bathunyasi Kulisabe thana phezulu eyasematabetuleni yasethembezindlela kwathi yasethembezindlela bephula suka amaqobo yayaphophelela emkhomaseni ayiselethe ukusuka yayitholela ngasendizindlela ayiqhaka ligidela phindelela lakida ligidela phindelela lakida ligidela phindelela ekhona bayisangayo khaya lamagqumo amabili elikuletha bomhlangano elikungela ukuthi homisi ayakhala imthingo entabeni omhlangano emthingo ebethe amagqumela akithi kahlophe kwakhala ibhunga nentabeni omhlangano kwakhala imthingo homisi kwakhala ibhunga nentabeni omhlangano kwakhala imthingo homisi enkuzi abathebe babashabuluka bayithethe ingodo senu yancimele yacaca yaphrouthi inqiba amasondo wena shubhethe amatabetule elibhibela fohlo khangehlungwane onjiza sawuqathaqathe eCape Town sasiyamaphele fuso ayituthe emqathini hambani nonke bathakathini eqabala sasihogweni baqhilisa wasebisini osivula ngaselelesi esasidinga ukushakabeza esikhuluma ngesani ngoba inkosi uthengo yaholwa inkosi unyazi kwabakaShambeni awubona ntundelo sala inkosi unyazi kwabakaShambeni ayishakho nje inkosi unyazi kwabakaShambeni qala umshelelesi sonke isizwe sakumbo